abantu bathilili thilili alamathamathama ikonto enjani sababa thilili nabo bantwana siyahamba manje nabo ngiyanicela bafowethu ngicela nithenge namathikithi yabo nje kubantu abadala sibe sithi 200 rand ukuhlala nje phambi kwabafundisi naba nibuka nje stage ku200 rand bese uthi youth ngicela lapha phezulu embizo kunalapha phezulu ngidinga lapha imbizo abantu abasha ngibadinga lapha phezulu ngoba kube khona befundisi lapha amen nizokwenza into enjalo bazana bami angingaze kusuka igoli organizer ibus hawu bafowethu sengaze kusuka abantu engazalwanga nabo engazalanga kubo eyami inkabi ngeke khona ilapho awuningangiphoqi bakithi ngiyanicela ukhabazana ngiyacela khulu baba wami hilili asaba thili